Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kesorkar jela mentakasngi kalapan benar bakal menjur bantau ya ke expert committee nagabenta man kami benya ya ke reservation policy. Kementeri Sorkar ke Kong Amprin Lingdo kebaderu ke chairperson jong ke committee kalapan benar bakal sorkar kalapan mi ya ke notification ba antau ya ke expert committee kaban pet ya ke bahak kam bahak jam hapo ke jing penya jong ke reservation policy kepada long an nado usnem kat kendai spa nyopo a. Kalau ong ba uni ka shongkonor jong ni ka committee bat ki khot jong ka kindai ban long ki basta bat dai ban snotho bha ya ka an jong ka ritisan shar jong ka ri Kership kini ke kapu belan, bantu benar kata, dembakan notification, kepala pergi, meneng step kership kerja naiju anaja artulan. Kami kecil benar, kelawan urlong, hadir ke komiti, kepala tong ke sorkar. Bahkan petnya yang kecil ni pagpa, yang kecil ni menjulang, jong kata ka roster, kapadai pagpenya yang kecil kuha, kibalan akan dibilang nikahnya. Komiti kepala tong nilgasi karena syong bagi political parties baru lang solansan. Padahal punya katong ikendong jong ka demokrasi. Kesultan bilangnya kalau snow day. Bahkan sengap ya kecing ajing but jong komiti kepala yang penuh ban ya ther pakai meeting but halal pasti roster. Dan ni kata hukum penyan jadi kita jam ni kecing kam jing jam ha kecilang halian. Tentang kecil jemput lang jong ibu barok ibu political parties partisan penting. Kalau snow day ban ha ya kata kecil ay jemput sorkar. Baka day ban how da kaway ke expert committee. Lani katkunhon jong inom song ibadan ya ke qualification ni kecil nang kecil staff. But yang dibeliau ibadan yang kata ka expertise kami ibaladai ibaladon yang kata ka renyeng pat kecil keren halor kami kabha aikam aijam lani ke state reservation policy hakatilla jungi kita cimut lang jung political parties bro om bakalalong kaway iladong ki political parties kita so om datang nrai ko makachulong ni ke demokrasi nadakon kataka jingkut batong kam dan sya jadi political parties batma opinion take but a trend along the state reservation policy they ban ayo kami di demokrasi, kesorkar kemlapan tik terms di konstitusi. Tiada step hadir kecil penduk ke jong komiti, ban kesorkar kelapan di yang kami notification, kabalapan menapa ban on how yang kani ke komiti kapan pet yang kata hakam jam hapo kacing punyan jong state reservation policy kabalalong kabalakan lalong policy nadu siyang jar dais pa nyobuan usong kunor jong kani ka komiti kani ka syong kunor jong kani ka komiti but kita kinotion bentang ha kani ka komiti idai pumi haron kibalasta at kibalakas balas utro na yakaan constitution jong kani idai hibriu
kita lepas, kita tikha, ban politik na, yang economics, ke sociology, ke demographic studies, but ladas no bangkam kibi-kibi din. Kami ke expert committee, labahan ka, bahkan pet ban wan yang jing an jing mut jong inong song song along the state reservation policy dakabaki shim yang jing an jing mut na parok ibadat benta akan dengan demokrasi kejongi ila pandai political parties lagi partisan pandai ila pandai NGOs, ila pandai civil society members, ila pandai manulong. Jumot na, but barok iba ay jumot na maghakabakat ko, abang isim din na manulong na, kada ibang bit ng biyak, ila ka barok ibang susong,